Boas, vos explicar a canción En la granja de Pepito. Esta canción ten notas que van dende o re grave hasta o si da terceira línea. Serían re, mi, fa, sol, la e si. Acordádevos de poñer sempre a man esquerda arriba, vale? Entón, ten figuras musicais negras, corcheas e brancas. Acordádevos, as negras duran unha en cada pulso, ta, ta, as brancas dous pulsos, ta, ta, e as corcheas van dúas en cada pulso, ti, 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 ti. Entón, con dedo sería así. Sol, 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 re, mi, re, si, la, sol, re, sol, 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 re, mi, re, si, la, sol, re, sol, 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 re, sol, 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 re, mi, re, si, la, sol. Ten aí unha parte onde hai que ter cuidado porque repite moitas notas sol consecutivas, vale? Entón vou a tocar agora.